Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV po mga kaibigan. Sa mga na hindi pa subscribe, click the notification bell, saka yung all para updated kayo sa aming bagong video na papalabas. Ang ating challenge din ngayon mga Kuya Goy sa araw na to bike challenge mga Kuya Goy, bike challenge. Sino yung mananalo may reward na 500 pesos at saka sino yung matatalo, ako po doon matataga ka, mahulog. Ito na po ang ating player number 1, Mr. Soy Bagos mga Kuya Goy. 1, 2, 3, go! Wow naman! Wow! Wow! Player number 2, Mr. Gugo the Platypus mga Kuya Goy. Ayaw. Sige, sige. 1, 2, 3, go! No, no. Our player number 3 mga Kuya Goy, Robin of Barangay Ngan mga Kuya Goy. 1, 2, 3, go! Kuya Robin! Oh! Wala. Wow! Our player number 4 mga Kuya Goy, Mr. Drake Virus mga Kuya Goy. Okay, 1, 2, 3, go! Wait a minute. No, no. Our player number 5 mga Kuya Goy, Mr. Jubanil Usmero. Sige, 1, 2, 3, go! Will you please repeat it? No, no. Our player number 6 mga Kuya Goy, Mr. Nins Aguanta mga Kuya Goy. 1, 2, 3, go! No, no. Our player number 7 mga Kuya Goy, Mr. Bonnie Taktak. Alam ko, obok na napis may bato. 1, 2, 3, go! Siguro, nakailan. Money! Our player number 8 mga Kuya Goy, Kuya Ker Aguanta. 1, 2, 3, go! Wala! Liba! Our player number 9, Kuya Glenn Ramos mga Kuya Goy. 1, 2, 3, go! Ayun na si Karit. Timunin na.
No, no. Kaya guys, sa bukid kanino panoon nyo. Tulay ra. Our last player, mga kakuyagoy, Mr. Chooks o Barangay Ngan. Mr. Chu. 1, 2, 3, go. Pawilihat daw. No, no. Leader of Kuya Goy 99. 99. Okay. 1, 2, 3, go. No, no. Mga kuyagoy, ang ating champion para sa ating bike challenge para sa araw na to. Pak bong 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 pak bong bong pak bong 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 pak bong bong sợi dây ron đi là bao sa rồng vắng vắng bị trụ bánh áo nông bắt đi so mà rơi có bông đóng đít đeo rì đóng đít mông mời một tay rủ mũi trong bông pak bong 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 pak bong bong pak bong 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 pak bong bong sợi dây ron đi là bao sa rồng vắng vắng bị trụ bánh áo nông bắt đi so mà rơi có bông đóng đít đeo rì đóng đít mông mời một tay rủ mũi trong bông bong pak bong bong pak bong 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 pak bong bong sợi dây ron đi là bao sa rồng vắng vắng bị trụ bánh áo nông. Hi mga kuyagoy! Thank you for watching sa aming ginawang video sa araw na to mga kuyagoy. Kung hindi pa kayo napakisubscribe, subscribe sa aming official YouTube channel at Kuyagoy 99 mga kuyagoy.